verse 13 siyogcina ku-15 bese sifunza incwadi yokuqala yaPeter 1 khona sitawufunza nje amavesi abemadzinyana 3 to 12 angadi manje khona amavesi lengingafuni lengivuma ukuthi ngingawakhotha nje but ngicabanga ukuthi lokuwafunza at the same time will help kuloko lesitakukhuluma. Hallelujah. Iyangihlupha le nto bazalwane ungathi sonke ngasiyalungela kubuya kwenkosi Jesu. Praise the name of Jesus. Iyangihlupha, I'm loaded with so much of this message ukuthi let us be ready for the coming of our Lord Jesus. He's coming. Bayikholwa nina lethi ngizenzabe kuye kwa Jesu. Bayikholwa. Yabonga manje. Bayakuthi lenzabe kuye kwa Jesu ilukhulu kubazalwane ngoba uSathane ulwe naye ukuthi inga-understandeki and kube inzaba nje lengazuthi ithi thina nani sisentaweni dlula ku-tribulation khona ngoba besiyihlabela lapha zabana. Mina I observe things nasihlabela le ngoma besiyihlabela beyithi siphila ngaye ithi sisizwa nguye ithi uyasinakekela wethembekile. Uma ngabe ukholelwa ukuthi wena usaya ku-tribulation ishintshe le ngoma ayisi relevant. Shintshe uthi ngisaphila ngaye ngisasitwa nguye ngisanakekelwa nguye ngoba isetawushintsha lento akamnakekela. Nangabe angiyiphindze lento ngathi noma ngiyavakala yini ngithi nangabe uthi wena libandla noma emaKristu ufuna endlule ku-tribulation ngicela ubambe na uyekele kuhlabela ukuthi uphila ngaye thana usaphila ngaye ngoba isetawushintsha lento ungaphili ngayo ngoba during i-tribulation kude kuphila usitwa nguye lusito lwakho utaba luwithdrawile. The moment libandla lihamba livulela i-tribulation livulela inhlupheko letawehlela umhlaba yathi ukuthi lisito lwaNkulunkulu luyesuswa emhlabeni. That is the Holy Spirit. Hallelujah. Yeah, manje ngifuna uyibambe lokuthi uyihlabele with understanding lento ungahlabeli nje ukuthi weva wabakhanza abahlabela kanjalo. Search among the lyrics ukuthi lama lyrics are right in so that now ubona ukuthi awasi stable with what you believe utoshintsha mahlabeli kanjalo ekuhlatshelwa ngithi lesathi ukuthi masinyane nje sitawunyamalala. Hallelujah. Hayi khona into letawendeka emhlabeni kune event letawuthusa umhlaba wake wangadikholwa letinye izinto timenyetelwe izulu ukuthi titawendeka nanyalo ungawusoli ku history ithi vele lenza bayikholwanga kumenyetelwa ngazamcolo ayikholwanga kutawutalwa Jesu ayikholwa noma sekuthiwa uyabuya uyeza ozayo akanakulibala bayikholwa ngethuki na ukuba lama statistics ukuthi umhlaba ungaka kuphenduke only 7 webantu Noah abe was 8 after preaching 120 years. It tells you how difficult is it to receive the message that Jesus is coming back. Hallelujah. Ungathi ngithi khona lengoma uyavuka noma ihleli noma iyangibusisa kodwa ngiyayiva lokuthi iyamgududa laphakathi ithi ngiyakholelwa egameni la Jesu kuphela shojalo ithi ngiyakholelwa ngiyakholelwa awe egameni la Jesu awunyakathisela ulaceleni bakuthi usho umbamba yini noma uyakholelwa letinye ngoba kuyendeka nje uhlabele ngoba ufika ngoba iyahlatshelwa wena kunezinto letinye lotikholelwa hayi mina ngikholelwa egameni lika Jesu hey kuphela kholelwa njalo yakholelwa Nkosi yami yakholelwa melilo egameni lika Jesus kuphela yakholelwa hallelujah sing yakholelwa
bazalwane lamavesi ethu sitoyibamba kahle lenzaba. UKristu kukhona konke kuphelela kaNkulunkulu. Hayi asishodi kuKristu. UKristu kunjani bazalwane kukhona konke kuphelela kwababe uNkulunkulu. Hallelujah. Nani ke lebe nifile ngekona kwenu. Nange kungasoki emtimbeni wenu. Yeah. uNkulunkulu sewanenda labaphilako kanye naye ngekunitsethelela yonke donoteni. Hallelujah. Wesula incwadi emacala ethu leyimenene nathi ngemthetho wayo. Yebo. Wayisusa ekuyibethela esiphambanweni. Hallelujah. Abusi nalabanemandla wabemuka tikhali. Wabathela ngenhlazo ebaleni abehlula ngaso siphambana. Oh, may the Lord bless the reading of his word. Singafunza lesingisi bazalwane ngiyalithanda lokumsho lesingisi mani. Kukhona lelo kuthatha especially nasesiya lapha ekugcineni kuthi he disarmed the evil forces. Ngifuna ake asesifunze lesingisi ngalijabulela lesingisi ngoba likhuluma ethi he disarmed the powers and authorities. He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Thank you, Jesus. Bese utshela lo laceleni kwakho ukuthi uboba nesimile ungabi serious. Be smile. Thank you, Lord. Ungabi serious. Oh, thank you, Lord Jesus. You are King of glory. We magnify your name. And when you were dead, Jesus, and when we were dead in your sins, and the lack of circumcision in your flesh. Ndawukusho lokubazana ndakuchaza ngoba kwakunenkolelo yekweduka. Niyakhumbula ukuthi iBhayibheli nawo lifunza lithi Jesu wathi adelwa ana 8 days wayiswa ethempelini kuyokwendiwa lisiko lemaJuda. That is circumcision. He was circumcised in the temple. Now because Jesu wenda kanjalo kwakunetikolo tekweduka letaze tiyangena la setenda ungathi kuyidoctrine lo ukuthi noma ungamukela Kristu when you are not circumcised awaphelele. Ngiko lesihloko la sithi sikhuluma ngekuthi uKristu kukhona konke kuphelela kwaNkulunkulu. Sikhulunyiswa ngiloko ngoba kwakunenkonzo yaseyingenile eKolose. Ukhumbule leli bandla leli akusiyi umsungulwa umpostoli Paul lobhala lencwadi. Lo sungule libandla laseKolose nguEpaphras. Emagama lamancane abhaliwe lapha lapha nibovama kufunza bazana awuthi le nto kuyilanza kuphikashane kubhalwe khona la eBhayibhelini. Epaphras ngilomnyelo wasitakala kumpostoli Paul bashumayela livangeli. Wahamba leKolose ikunalive nyalo lesithi kuseTurkey majuba wakhona. Oh hallelujah semhlosheni wakhona. Praise the name of the Lord. Lelive lekuthiwa nyalo kuseTurkey niyade emave ayashinja nala kamanzini bekuthiwa kuseBrema. Dinentinza walishiji la eNesprit nyalo kuthiwa kusembombela lapha nePitritif kuthiwa kusemkhondo. Dinenti yashinja nje bana sikhuluma ngeKolose sikhuluma ngelibandla leliseTurkey in the now. Likhona nanyalo ngoba lehlulwa masango eHades. Hallelujah.